Sumaq kusisqa tarikuni kay sábado p'unchaypi munasqa hermanos, ñawirisunchik maychus kay matutinas nisqata. Kunan paqarin parlarisun maychus kay Lucas kashan Jesús ninchikmanta. Lucas 24 versículo 21 niwanchik ahnata. Noqaykuqa suyasharqayku pay Israel nacionta kacharichinanta, kunantaq kinsa p'unchayña kashan. Chay tukuy ima suwasqanqa. Ahnatapa apóstoles waq runas piensarqanku kunan kinsa p'unchayña nitaq rikhurimunchu nispa. Munasqa hermano, sapa p'unchay nuqanchik yachanchik Jesús ninchik kaypi kasanta. Ahnallatataq apóstoles wakinkuna yacharqanku, wakinkuna mana, wakinkuna creerqanku, wakinkuna mana. Munasqa hermanos, kayta yuyarinanchik tiyan imaynatacha profetas parlarqanku Jesús hamunanta, chantataq parlarqanku kawsananta uqtawan, ahnallatataq nuqanchik yuyarinanchik tiyan Jesús ninchik hamusqanta. Pay hamunqa nuqarayku, qanrayku munasqa hermana ama chayta qunqaychu. Jesús ninchik maychus parlasqanta cumplin. Kay kamakachu.